Hello, tago yun. Hello guys. Basa na ko. Naligo na ko. Init kayo, so proceed sa next destination. Hello guys. This is our next destination. We are at Omajica Obo Mangrove Garden Integrated Ecotourism and Conservation Association. So entrance fee kay 50 for adult. So, hindi na siya mo ko yung babay daw. Ako na lang usa. Guys, ako usa. Tara. Laglaag ta sa Omajica. Guys, segue ta guys. Nari ko sa Camp Sawi. Diri po tayo ka-shoot ang katong movie nga Camp Sawi. So, dara, muna ilahang signage. Camp Sawi. Unya, sawi na ko ani. Kumusutod ko diri. Sawi na ba ko? Or happy gapon? Siyempre, happy gapon. Bahalag sawi. So guys, it's my turn in a bamboo tower. Let's go! Medyo kuyaw siya. It's 20 feet tall and medyo kaysa like bamboo man siya, magkrug-krug siya. So Coach Bamboo, please cooperate. Para sa vlog! Okay. Nice! So beautiful. Pwede mo mag-date-date diri actually, pero gi-allow lang 10 minutes per guest to give chance to others also to enjoy this magnificent overlooking view of the sea over there and the mangroves. Beautiful, and let me tell you, so guys, this is Omajica. It's beautiful and it's definitely worth the small trek, and it's refreshing and it's great. Very nice, very nice. And see you in the next destination. Hello guys, this is our next destination, which is the Langob, or in English it's called Cave. Mingaw kayo dili guys, walay tao. Nya hugaw, hangyo lang, practice leave no trace principle. Ha? Okay. Wala ni. Hindi kayo sila sa kunti. Baho sa Baho ako kunti. Kuya ka. Daghan kayo sinagilo kayo. Iya, sagad nagipistahan niya. Naluuda sa mga. See? Puro to, busog na sila. Na. Busog na sila guys, mga tsunami. Hello, hot afternoon guys. Nami karon sa quarry. If you can see, wala na yung bukid kay nahimo sa ginani. So tara guys. We won't stay for too long kay init kayo. Move sa next spot. Kita mo, kanang cross. Ta kay Hollywood. Repent siya sa iyang scene. Re-repent ako sa aking sins. Sana patawarin mo ako. Joke. So guys, naadi gamayng trek dahil padulong sa Big Cross. Ya, padulong nami. Sa init kayo. Para sa laag og sa vlog. Alright. Baby.
guys, that's just a 5-minute trek and we are now here at the Big Cross. As you can see, it's literally Big Cross. Okay siya nga cross. Hey, it offers an overlooking view of the island. Alright. Alright, alright. Man-made forest! Nice kayo no! Welcome to Madrid man-made forest. Buot ang man-made forest. Sa probinsya, tubig sa makina, sa motor kay kaning Coca-Cola, Lami na? Di man gud pinanaon pagbutang. Hello people, ingat ka po kayo ang panahon unya na nami sa Cota Park at Madridejos. Oh, di ay kinagkaon. Kaon. Dito patatas lagi. Ayaw ba? Yo, guys. We are heading to Santa Fe. Daraday lapas. Mo mo good ni. We are heading to Santa Fe kay amo na uli ang motor, then balik sa balay nilang patatas kay mag-procession. Matag kaabot ni. So mao to guys. Tabol lagi. Sakay na may habal-habal padulong sa procession. So kay mananaw yung procession kay di na madala kay mag-ilis pa unta mi. Yan, di na madala kay sa lang orasa 5:30